Lam lun kason se kacepaduk pik abang phu dok moka teke rongpi arong amekar kalitang Joy Singh rongpi karliar ni kachikimo ingdeng hini ke chokamen pen dok moka lo JS Studio kimi kangpupon kedam tang pai pai ni phai ingkoi arni ingdeng hini ke chok kalitang Joy Singh rongpi aphan kachikimor ni pacheton ponsi dok moka ward number ke thom dupor timung arong along JS Studio kimi lunsepo Joy Singh beri dengpen kangpupon Bangso JS Studio lunsepo Joy Singh beri dengpen kangpu pidona long kalitang Joy Singh rongpi achor kasang taropi abong Mongol Singh rongpi Bimol ronghang Rup Singh teron atum pendanglo kalitang Joy Singh rongpi adonara ajir pojur piatum lapen penangan man peng ki duatum chetong donsi kalitang Joy Singh rongpi akarjong chom rongme ki dudunlong pamit hekja phan chikimo milur kaipo Lapen alang lireng tika hut lam lun kabuchi pen karbia raraphan nongme ke van pia phuthak jethan pon Kalitang Joy Singh rongpia supo Amit rongpia hin pensi bangso JS Studio se lampon bangso studio long non amat lun recording abar sai long pon lapen ke bang journey video editing asai setame ke claim pon abar sai long igji pusi than pon Tang jibat pen cenglok lamet lam chong la pen ke la rong rup ka do ka wi mon phi aji ke ding phans ta ke misen ani la bangso ka che song la bangso aning alang li ke mathado la pen ke la bangso aning matha teng si pini ani anta ke iri tu phan klem te kang alam iri tum aphi kidun akanang sod kok lo la si ihin pen matha amote alang li isi karbia khai phan isi akurusar lun lam akurusar pusi iri tum hokdam na kauji la si pini la so pen pache ton si alang li men pen JS Studio puta pini dak dong kakalong pini pulong lo athe da bangso studio long iletum dak do lun kan thegatum kilun thegatum me kan thegatum stame ka do westame la te bok het pe akhelu dam nang pin pen la dak si wangsi lun long po pe alang tum ke thek pe klang long po da ke si ke misen abar sai lo la si hayak abar sai ke alang li kalitang amen pen ki bikang ke itum aphan non owi ki mitom phan isi kimia atawar ka than pon pose ne ne mathadap Bangso aphi karbi jutang asong teke langjuna ro la pen karbi lamera maya tum je patir pi ponsi dokmoka longkam teron auditorium along kalitang Joy Singh rongpia phan kachikimo milur ke kaidun la pen kachikimo amaita padu ponsi kalitang Joy Singh rongpia kaya lamu je than pon renti la pen lunjir ki lun la pen hirjir ki hir ke padu pensi bangso mai mesen pen pachun pon Nilihen pen karbiang long rad doan phan kardom pajirik lo kardom nilimen sarchen thong rong pi nilirong dok muka teki rong pi rong pini lake niphai inkoi jakhonga chiklo pini arni nilipo kachewa arni lo 2020 lake nali tum kado ita chini po sar Joy Singh rong pi tok bang lasi pini kachikimo ningkan hini kecok angdeng hutsi nili pomen pen studio ta impu ponik der lo lake amen ke JS Studio pu lake dong mukak long sido ward number 3 report tumung ro dokmoka pen samsing inti karbiang long live